iya ngokushuba impi ephakathi kuka-Dr Khehlezi kanye no-King Bhaka ngoba isifinyelele lapho kuthiwa kungase kuphume khona isidumbu zizwele. Right. Aze athi umuntu angizoboshwa eSouth Africa ngoba nginemali bafethu nami uKing Bhaka mangathiwa ngenze wrong nginelungelo lokuboshwa. Njengoba kwakwazi ukuthathwa iformer president aya ngaphansi wena ubani kodwa mina mfethu ngiyaxolela ngiyamazi umuntu bengabe ediniwe ukuthi usho noma yini. Ake ngidlaleke le voice note khona nizoyizwa lapho nikhona uBhubesi efonela uMakhoba esola uMakhoba ukuthi lezi imfihlo zabo shuthi uyena oyidedelile nathi ngabe ngilibamba ucingo lakho nawe kodwa ngiyacela ngizokudela twala mfethu ngicela sihlangane bubesi yazi wangiphoxa mfethu yazi ukuthi ngangingephi mina kolotsholo nina lo ukuthi ngiphezu kwakhe mina kodwa ngizobaphezu kwakho ukuqala Makhoba before yena mngani kodwa ibuhlungu lokho ngithenga mina ngicela sihlanganeni bethu ungitshengisa i-proof angikaze ngiyenze lokho Makhoba ngiyacela eSouth Africa ngibose kunemali ngicela lokho nje ngokuhlaba game night emini wena bezisiphukuphuku wena ngiyaxolisa abethi yabo ngiyangiphoqa ukuthi ngixolise ukhuluma naye ngiyacela funa ukuthi urekhode yonke lo iphushi Makhoba angazi ukuthi wena uqala ngibona 3000 angazi ngizizwe romani because of ubra wami usasele imoto kaMashi manje sifuna ukupick up igama labafu uzophethe igama laBhubesi bese ukuthi ibuhlungu lento bethu kodwa bethi ibuhlungu lento yenzayo iphusana impilo yami but yabo manje ukhoma lofakile and far away and no guarantee mina ngingenaphi bethu kulento bethu yazazangi yacela ngicela ngizwana yathi lokho ongisho ngingenaphi mina uyiphitha thithi Makhoba Picture umfati unomlomo manje. Ngithukayo baba, usuyangithukayo. Exactly. Manje bayibambe esithatha ngithuka Makhoba. Ngifuna mina mangihlangana nawe asizwane. Lokho mina ngingazwani nawe ngoba bethu mina ngimsulu angiyazazi. Bahlangana azabukuyona. Mawusana kuthula umlomo. Hayi ntwana hayi. Bathela abantu amadlozini ke ukuthi buyisibele emhlabeni. Fethu mina ngicela sihlangane ungitshengise i-proof because lento oyishoyo angiyazi. Ayisama khona. Anytime uthi kusemakhaya. Bekufuna namhlanje nahlahla manje ntambama. Ukuthi manje kusemakhaya. Fethu yazi Bhubesi ibuhlungu lento ngidinela kanje bese angazi lutho futhi. Makhoba ngicela Makhoba sinokubona kamnandi wena. Kulungile bafo. Hey madoda bayangichaza mase bexabana bodwa. Sebexabana bodwa ngoba lothukayo unesiqiniseko ukuthi lemfihlo le ibiphakathi kwabo bobabili. Une 100% sure. Manje mayisikhulunywa yimi. Ngize ngiveza ngishiya indaba ngoba ngathinta nendaba yokulobola ukuthi mangabe kulotsholwa udecide ukuthi akulotsholwe manje akuphume manje hayi lo unokuhlupha akahloniphi lo kwamanje akulotsholwe kanje yabo so manje mase ngiveza lezo zinto lezo lona usola ukuthi yilo kanti bafethu inkosi emhlabeni ngindoda kaNkulunkulu into ethathwa ethi uNkulunkulu I become more emotional and sensitive uma uzophatha igama likaNkulunkulu ngeze bafethu please listen to care aliphathwa ngeze igama likaNkulunkulu mfethu uyakholwa noma ukholwa igama laNkulunkulu liphathwa ngeze uyabona nje nale ya content
ababeyenza lapha ku TV kuloya magic luya nabo labaya sazobakhola into order if there is a need and unless if beyisusa le nto leya funa bayisuse le nto leya ngaphandle babezosilinda sesiqondana mina ngaqondana noma inobani mina baba noma inobani mina bona ba lokhuzana ngendlela yabo ngizwile kuthiwa negama lami liyangena kubantu kumele bafe ngenhlanhla mina ngiyazi ukuthi ngeke vele kuthiwe ngifile ngeke vele kuthiwe ngifile udlala ingoma yami lapho kusingene ngayo ngeke nje vele kuthiwe baba ngifile khohlwa baba ngigadwe emhlabeni ngigadwe emazulwini owami umsebenzi ukugada bonke labantu abakhona and vele mawulwela abantu baba suke izoba khona ingqinamba kuwe